Non ke bangji bo signify thom ke barni Dokmuka Higher Secondary Alumni Meet ke padu ponje hut bangso school along abarim lo charlie mate students atum anta kache dong dun peji aphan pherangke amai phapon si kache phapon Kidamtang bo signify in koira phorni Dokmuka Higher Secondary along Alumni Association atum pherangke amai ke phapon Bangso pherangke amai ke phapon alam the Dokmuka Higher Secondary School Alumni Association amai pu Samuel Ronghang Klembang Phukphor Singrong Parliament Principal Kobin Bora tum ahin pen ke than pon ke alumni meet ke padu ponjiar ni Dokmuka Higher Secondary School along abarim students atum an kachetong thuji phansi chophapon lo athe Bangso Higher Secondary School along abarim students atum prek jama dimalong boreng ke claim atum ta do lapen Halloween adim ke do tum ta do lasi alang lituma phan alumni association pen kachetong damun e atuma phan anta Bangso press meet pen a joksi chophapon lo pusi than pon নহয় আজি এখন স্কুলে 60 বছৰ পাৰ কৰিলে গতিকে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিঠিৰ দ্বাৰা হওক ফোনৰ দ্বাৰাই হওক যোগাযোগ কৰাটো এই কমিটিখনৰ সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰাই যাতে প্ৰিন্ট মিডিয়া হওক আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক ইয়াৰ দ্বাৰা সকলোকে এই কমিটি নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যাতে সেইদিনা ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰে আৰু লগতে নিজেও তাৰ লাভটো পাব তেখেতসকলে বহুত দিন ইয়ালৈ আহিব পৰা নাই আহিব তেওঁলোকৰ মনৰ এটা আনন্দ ফূৰ্তিও পাব বহুত দিন এটা যি পুৰণা কথা মনলৈ আহিব যেটো আমি নষ্টালজিক বুলি কওঁ সেইটো উদ্দেশ্যলৈ কৰা হৈছে আৰু সকলোকে এই আমাৰ যেটো প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰাই সকলোকে Alumni meet ke padu ponji alam theke than ponthu lake bangso alumni meet ke padu pena jok abarim students atum an kachetong pen kachingki che than pen si an su se bangso higher secondary school along non ke charli bom students atum aphan aning ke pat hedun pen aning ki rung ponji aphan la pen bangso higher secondary school kangthur pon thuji aphan akemang pen si bangso sai kedeng padu pon lo pusi than pon Bangsu alumni meet ke padu pona hot abarim teachers la pen students atum ana phanta chupha ponsi karcho asai kedengta padu ponji puta pachini pon Itumalong Kobin Bora alangli je padu pen itu manhang ateng pen itu daka reception committee sengsi itum non kiwangji tarik thongket pulonte non pen ni photro ka philo on Sunday ni asi so alumni meet pedopo ane prakton satron milon al pedopo so daga bangke ni tumta penangan ke parjulo eta ka parjuji ta dolang asi hala tuma phan nonang tuma media hoi pen nang charab dunji phansini tum pechuning dilo je manne ke personally hem dam no manne ke dam un e ta dolo ba manne ke parju ta kam do pating ne deta hai tala so press media pen jaten nale tum remind po la sorni nang setong Dokmuka pen Samsung Inti Karbi Anglong Live